Misiangtho te tangthu chi thulu noi panina keima Veronica hom in Misiangtho Raymond of Penyafort Pawini thu tom khat kong hom ding hi Saint Dominican congregation i athumna makai pi a hi Raymond in tulkhat zakhat som sigi lenga kum in Spengam Penyafort khwa a swahi mipil ma khat a hi ma bang in kum som ni apha khun in Barcelona khwa a theology hil in om hi kum som thum aphak chang in polpi thukhun kanan lo to kisai pa toina degree la ding in bolong na khwa a pai hi misong te tunga akoi inna byakhyan na te a ette hwai mi khat a hi na to kisui in Misiangtho Raymond in Barcelona khwa siaro ahu dikending in tulkha zani le som le kwa kum in baipok amna nga hi kum thum asot khit chang in Saint Dominican congregation a lut in chuminam te ki khel na ding han cham hi Muslim te khut noya om thongkya mi te sumto tat khian na sep na ding in swatang na kumpi nu congregation pen Saint Peter Nolasco to kipol in phuanu hi tua hun sung ma in Misiangtho Raymond in kanan lo bu pi nga at khya hi alian bel siam pi pa kyang a mo na dan lo na ding in misong te ngen na te avai hom sang na ding in ngen hi tulkhat zani som thum le gyat kum in Misiangtho Raymond in Saint Dominican congregation i athum na makai pi ding in tel na nga hi ama congregation a khe to pai nya tin ho na kha to kisai atuno te chukhun to kisui in nun tang na khan to na ding to kisai lai khat peu I chaina nong zui pi te nun tak zia te I na lung sim te gwan hi ama nu nong hun te pen upna khyal te lang pan na spengama om muslim te ki khel na ding po thang na te to be sakin kumza achen hun tulkha zani som sigi lenga kum in si hi Misiangtho Raymond pen Sydney te ahu Misiangtho in kicham te hi Misiangtho Raymond o ko te ading thu onges sak in